uNtomzonke wakasibiya embali eMaritzburg ekhanseleni uNgwenya kuthe sifikile la ekhaya lemphefumulo mengifika emasontweni mhlambe lesi6 leli ngale ngathi ebusuku okwaphela khona amanzi umshumayeli wathi abayokha amanzi kwaba khona waba nesibonakaliso ihlalisuthi sokuthi the makhiwa amanzi bekuphuma abantu sebegcwele igceke ayi thekusaguqiweke ngizonqamulela ngifuna ukuza nale ndaba kuphela nje ukuthi kade sekhala emphefumulo ngempela la Teksaguqiwe isiguqo ekseni ngesonto angithi kuba khona isiguqo somama tekusayisiguqo sebehambile obaba ngiguqile nami umkhokheli ngale kathi kuyisiguqo senkosi umkhokheli esebusisa mangithi ngibheka ngala ngasemakhosaneni nanga umntana nami washona ngo2020 ngibhekile ngingalele waqhamuka weza kumina mayeza kumina ngithi ngiyamkhuza ngithi hawu Njabulu uyapi komama athi hayi ma kube sengathi begijima kakhulu imarathon yabo imarathon mawusuka eThekwini mhlambe uzala uye eMaritzburg wathi hayi ma ngithi ngiyamshikiza wathi hayi ma wathi hayi ukuthi angikholwa wathi hayi angikholwa wagcina ngalokho nje kwaba sengathi begijima imarathon akakholwa ukuthi usephumelele ngathi hawu ngathi kanti kushuthi bekhona kulabantu akade bekhiwa shuthi nowami ayibo hayi ikhaya lemphefumulo ngempela leli hayi ikhaya lemphefumulo ngingalele ngingaphuphi ngakhuluma nomntana nami waguqa kanje kumina wangibambelela ngengalo ngathi ngiyamshikiza ukuthi uyapi komama ngifuna ukusho wathi hayi ungasangikhusi ma wathi ukuthi angikholwa ngiyabonga uNkulunkulu abusiseni kuzwile